Sama operacija sive mrene je u stvari, prvo moramo naglasiti, ambulantni postupak. To drugim riječima znači da pacijent nakon same operacije ne mora ostajati u hospitalizaciji u bolnici, nego se može slobodno vratiti kući. To isto znači da se taj postupak obavlja u kapljičnoj anesteziji, znači to nije opća anestezija, nema uspavljivanja pacijenta, pacijent je znači potpuno budan i svjestan za vrijeme operacije. Obično se u pripremi operacije daje neko sredstvo za smirenje da se malo pacijent opusti ili se sa nekim razgovorom ili sa pacijentom procijeni njegova napetost, tako da se ipak pacijent za vrijeme operacije ugodno osjeća. Inače, to je potpuno bezbolni postupak, znači to nije riječ, znači više je stvar u tome da je pacijent opušten. Prije svake te operacije potrebno je i proširiti zjenicu, pa je onda isto potrebno na jedno određeno vrijeme i pripreme pacijenta dok se, kad dođe na operaciju, da mu zjenica bude dovoljno široka. Naravno, treba biti upoznat za svim njegovim drugim općim stanjima, koji put neke pacijente koji imaju određene kronične bolesti treba tijekom operacije monitorirati što se tiče, ritma, tlaka, srca i tako. Ali uglavnom, znači, sam taj, uvod, priprema za operaciju je, mi bi rekli, jednostavna. Za vrijeme same operacije, znači kad kirurg započne operaciju, prvo treba naglasiti da se operacija izvodi u ležećem položaju, znači pacijent leži, gleda prema gore, radi se preko operativnog mikroskopa, znači operator preko mikroskopa gleda oko pacijenta. Pacijent to više doživljava kao gledanje u jedno svjetlo koje ga baš zablješnjuje i za vrijeme same operacije pacijent ne vidi nešto posebno od zablješnjenja samim tim svjetlom. A i za vrijeme operacije de facto operator obično komunicira, čak i može razgovarati sa pacijentom, tako da se uspostavi jedna komunikacija kad nešto kirurg će napraviti, dotaknuti oko, postaviti neke kapljice ili tako da pacijent ne bi to doživio kao nekakav atak, kao nekakav refleks, neku radnju. Operator izvodi operaciju na način da uz pomoć jedne sonde koja nalikuje možda vrhu, mi to obično kažemo, ove kemijske olovke, ulazi sa određene strane, to je obično, mi kažemo, na rubu rožnice, spoja rožnice i spojnice, napravi se jedan, mi kažemo, tunel, jedan ulaz u prednju očnu sobicu i uz pomoć te sonde se dolazi do same prednje površine leće. Na prednjoj površini leće se prvo otvori jedna, mi kažemo, kapsula, i ta kapsula nam, kad se otvori, u stvari daje pristup jezgri leće, i uz pomoć te sonde se ta jezgra leće razmrvi u sitne male komadiće. Treba naglasiti u stvari da ta sonda još uvijek je klasično ultrazvučna, ili se to popularno kaže FACO sonda, koja napravi jedan postupak koji mi stručno zovemo FACO emulsifikacija, znači to je ultrazvučno usitnjavanje, tog nukleusa jezgre te leće, koja se onda isto uz pomoć te sonde u stvari iščisti iz očne jabučice. To je vrlo, naravno, ovisno o vrsti mrene, ovisno o tvrdoći mrene, da li je to zrela, starija mrena, ali to je jedan relativno jednostavan postupak i kada se takva jezgra leće očisti, ostane u stvari jedan prazni prostor koji mi zovemo kapsulana vreća, u koji se onda umeće umjetna leća. Većina danas umjetnih leća su u stvari savitljive leće koje mogu se umetnuti u oko kroz vrlo mali rez, i ta se leća onda dodatno centrira u tu kapsularnu vreću, pozicionira, ovisno opet o vrsti leće, neke leće treba točno staviti u određeni položaj, neke su tolerantnije po tom pitanju, ali nakon centriranja leće, to je de facto gotov postupak, završava se, izlazi se iz oka. Obično se nakon same operacije daje jedan zaštitni pokoj prema oku, pacijentu se daju još dodatne kapljice koje će koristiti nakon same operacije, upute kako se treba paziti oko i u pravilu je sljedeći dan nakon operacije prva kontrola.